Su Jesu Amen bayizingwele. Amen bathandekayo. Oqala nje ngicela kubingelela isithandwa sami. Ngithi uNkulunkulu ambusise amen. Ngiphinde nje ngibingelele bonke bomama ngithi inkosi nibusise amen. Ngibingelele futhi nabo baba nabo ngithi shangathi uNkulunkulu angabapha amandla amen. Ngibingelele ke nabantwana nabafowethu nabodadewethu haleluya. Ngithi nabo inkosi shangathi ingabasiza haleluya. Manje nje sibonga umusa kaNkulunkulu asiphe wona siphile kuze kufike lesuku la namhlanje amen. Ukhethelekile bese ngibingelela nje bonke buholi nanoma obunye bungekho haleluya. Ngithi all protocol observed amen. Manje siyabonga nje Musa kaNkulunkulu ukuthi mhlambe ngimbonge uNkulunkulu ukuthi ungiphile amandla mhlambe bungelula abazalwane ukuthi ngifike la ngifike khona noma ngifike kulonyaka lengifike kiwo haleluya. Bakhona ke mhlambe bebanamandla noma bebanemaqhinga enough ukuthi bebangafika kulesikhathi kodwa ngenxa yomusa lebangazange bawuthole ukuthi baphile badlula emhlabeni haleluya. Mina ngithi ngiyabheka mhlambe abanye bebakhona bebanayo imali le enough ukuthi bebangenza ukuthi mhlambe noma bebangathenga even udoctor lonjani ukuthi abasize baphile but ngomusa kaNkulunkulu noma mhlambe icontract seyiterminatekile ndene emva kwaloko badlulile emhlabeni haleluya. Manje nje ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungiphila amandla ngiko konke izinto lengidlulekizo nezinhle nezinzima kodwa uNkulunkulu wangipha amandla ngakhona ukuthi namhlanje ngisamile haleluya. Ngimbonge nje ukuthi futhi ngisesekholweni noma ngisamdumisa noma ngisamthanda ngoba phela kuyenzeka ukuthi nakufika izimo endleleni bantu bese bayasuka emthethweni kaJehova ngoba ngibabona ukuthi izimo lebahamba kizo azikho lula amen. Manje le ndlela yokholwa abazalwane ayikho lula futhi ayisimnandi uzwa abantu bathi kholwa kulula. Uyabona nawe sewuqala emhlabeni waqala indlela yokholwa ile langa uthinta Sathane noma ile langa uqale unyakazisa ingilozi zika Sathane. Haleluya. Amen bayizingwele. Amen. Amen bakholwayo. Manje uma ukholwa kukholwa kubiza egazini kubiza emphefumulweni namhlanje na ungathi uyabheka abantu sebayafa bafela kukholwa but aqalanga ngabo nasifunda izwi lenkosi emuva kwaze kwaphuma izincwadi kubabhali nakubafristi ukuthi mabahambe kuzingelwe abantu abakholwayo nasibheka indoda le hamba lengisawulwa bayinikeza even igunya noma iauthority ukuthi ihambe iyobulala abantu lebakhonza uNkulunkulu. Amen bayizingwele. Manje uma ukhonza uNkulunkulu kunala abantu lebangafuni ukuthi ukhonze uNkulunkulu automatically ukhona mhla waguqa uthandaza lithe iBhayibheli noSathane naye uyafika azohlala kuwe noma azokubheka ukuthi ufune ukuthi athiyele umkhuleko wakho kuze ukuthi ungafinyeleli kuNkulunkulu. Amen bazingwele. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kulezimo la ngidlulisekizo lezilula nalezinzima nalabe ngihamba ngifisa khona lithe iBhayibheli ngabese ngibanjwa isiphambano bazalwane sangibamba sangimisa endleleni yokholwa bezikhona lapho engagijimela khona kodwa akusikuthi lokudla ngisakuboni nami ngiyakubona but inkinga ngibanjwe isiphambano. Amen bayizingwele. Ake sishayeleni isiphambano ezandla bazalwane.
Amen bezingwele. Phela isiphambano mhlambe sangithinta nami namhlanje mhlambe ngabe ngingumdlali webhola noma ngabe ngimhlabele lothize noma ngabe ngibulali lothize noma ngabe mhlambe ngili most wanted noma mhlambe ngabe ngiyiprison yaziwa ukuthi lo cha isigebengu lesikhulu but ngomusa kaNkulunkulu wangidlulisa noma wangihlenga wangikhetha wangigqoka kuba ngibe ngumntwana. Amen bezingwele. Manje namhlanje bathinta indaba lenzima indaba yokuba ngumntwana. Lalela uma ungumntwana kunalezimo lengabona ukuthi ingqondo yebula lengaziletha empilweni yakho but awungeke ukhona ukuqhubeka ngazo ngoba kunale miyalo lokufuna ukuthi bese uyayilandela. Amen bezingwele. Manje uNkulunkulu shangata ngasiphamandla ngoba phela ukuba ngumntwana kuyabiza bazalwane. Abantu bonke bafuna ukuziphakamisa nangathi uyangena phakathi emphakathini wonke umuntu ufuna ukuziphakamisa akafuni ukuzithoba kanithe izwi lenkosi sizithobe ukuze uthi uJehova asiphakamise ngesikhathi esifanele. Amen bezingwele. Manje namhlanje kungenzeka ukuthi inkonzo yebuntwana beyikade iphelile kuwe even uhlala ekhaya even sewushadile but usengumntwana ngoba ungumntwana kaNkulunkulu. Lalela kungenzeka phela kunemehluko phakathi kwabantwana nabantu bakaNkulunkulu. Angeke uNkulunkulu ukwenzile konke kwabakhona but wenza isibaluli noma isahlukaniso ukuthi kufuna ukuthi kuhlukaniseke. That is why uJoshua nakahamba nabantwana nalabe kade ahamba nabo bazowela ngaphesheya bahamba bayolwa impi kaJehova. Uyabahlenga Jehova le ndoda ithi ngihamba nabo bangebuningi kodwa Jehova ufika uyabakhetha uthi ngizokhetha laba bazophuza njengezinja then uhambe nabo. Nangithi ngiyabheka lithi iBhayibheli bebagqoke ngokufana futhi bebafanele but akusho ukuthi nasesigqokile sifaneleka sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Kunala Jehova bakhethile enhlizweni zabo lebakhona kuhlukanisa lebakhona kwenza izinto kahle lebakhona kulungisa indlela kaNkulunkulu lebakhona kuqonda isimo sikaNkulunkulu. Le ndaba kaNkulunkulu ithe iBhayibheli ibekwe ebuntwaneni noNkulunkulu ukuzifihle phakathi ebuntwaneni. Nasibheka indaba yomntwana uthi Jehova ngekhona omkhulu ngaphandle komntwana. Amen bezingwele. Nangabe thina mhlambe besaziphakamisa namhlanje ke sizithobe njengabantwana kuze Jehova azoqala kwenza umsebenzi. Kungenzeka namhlanje sikhulekile but lezi zinto sizikhulekelayo kazi sitholanga inkinga inkonzo yobuntwana azange sibe nayo. Lalela phela lo mntwana uhlukile kulana mntwana lobalekile lo special manje kuvela kwakhe kuba nogqobo lomfuna bemhlale kuye then emva kwalokho bese bayaqala bayamzingela. Amen bezingwele. Yabona nasibheka indaba yokuzalwa kaJesu lithi iBhayibheli ngoba phela mhlambe bokugqwele ihambi yonke indawo lapho kumele ngabe mhlambe wazalelwa khona but bokugqwele kwabe sekwenzeka ukuthi kufanele ukuthi azayozalelwa emkhombeni wezinkomo but kunalento lengithandako nasikhubeka nalezwi lenkosi la izawuthi khona lekhathi sesiphelele insuku zomntwana uyafika ingilozi kaNkulunkulu yithi Josepha thatha unina nomntwana nibaleke nihambe ngokuba uHerod uyamfuna umntwana. Amen bezingwele. Kungenzeka nawe nomntwana lokuye kungumsebenzi wakho ukuthi uprotecte lo mntwana ngoba kunalo Herod lokhona ngaphakathi emphakathini kunalo Herod okhona even phakathi ebadleni kunalo Herod okhona even emsebenzini akafuni wena but ufuna lo mntwana lo ngaphakathi kuwe. Amen bezingwele. Manje shangathi singabheka ukuthi mhlambe ngabe simprotecta kanjani lo mntwana ngaphakathi kunesimo labhekene nazo. Lalela kufa komntwana kuyabiza kufa komntwana then umuntu uyabhubha ngabona ukuthi ofile inkinga yena ufele ngumntwana ngaphakathi. Amen bezingwele. Manje phela nomuntu okholwayo losofele ngumntwana kunalesimo la senzako kunalezi zinto lezi ngasapheleli noma ahamba uyambona ukuthi lo akusasikuthini inkinga umntwana akasenaye. Amen. Amen bezingwele. Nangifunda kubaleka kokufa komntwana unkosikazi lothize lithe iBhayibheli wahamba wathi lo mntwana sekadlulile amemile kuyenzeka isimangaliso uyabheka uthi cha akungcono ngisale ngimbisela noma ngimshiye endlini bese ngiyahamba ngiya kulo muntu kaNkulunkulu lo wanginikeza lo mntwana noma lo prophet lesimo sokuthi ngibene ngizoba nomntwana. Wayethi iBhayibheli wayenako konke eqebile but inkinga ikunalento bakanganayo engumntwana. Amen bezingwele. Manje that means kubaleka kokuba nomntwana kubalekile emphakathini but nalabantwana bayahluka ke bazalwane ungafuni umntwana lo zokuhlupha.
amen bayizingwela kunalo mntwana lekufuna ukuthi bese uhamba uyabheka nangilandela lezwi noma nangilandela le ndaba kaNkulunkulu lithi iBhayibheli uyafika njalo umprofeti kaNkulunkulu bakathi nakandlula la bese ufika lapha uyandlula bafike bamphe kudla bese mhlawumbe uyakhuleka uyandlula ngalelinye ilanga bayaqabanga uhlala phansi nomyeni wakhe uthi myeni wami ubonile ukuthi umuntu kaNkulunkulu right udlula la mhlawumbe nangabe bengulesithathu ngabe uze mhlawumbe waze wafike washo wathi njalo ngalosithathu inceke kaNkulunkulu idlula la akunono senze igumbu lelithize kuze uthi nayifika la yikhona ukuthi ifike ingene ihlale